Bilayok sengau mentanya ka kubur jong ka jingelap jong ka jingkela ka bumut. Awu jisuwan ningkong sa kapertay. Awu sedang ya ka ministry jong u. Ukhat sa ka jingkela ka bumut. Wang to kela ka bumut namar ka hima jong blay ka lahajan. Para hinman gibadan ang ni hamat pran. Ako abanang ipi. Ba awu blay utaw ningkong ya kapertay. Utaw ka kablong ya ka breng bat ya ka kendaw. Utaw ru yo breu hakaski ka bandreu. Padu breu haba utaw bleu breu ang ka kalong ka babaw la taw. Ya ki sembenang la taw. Ya ki berat la taw won jat. Ki din so pat kumta terter. Ulang kalong ka babha. Parawan ningkong haba bleu la taw yo breu. Ubreu umpat dan ya kapap. Ubriu dang long bakhut agak tu kapor pa udang dan ke jingya dai bau play. Hanrai ha bau play labo ya ubriu akak per eden. Pa labo hang tu akak per eden ya uding jo ka jingtep ka babahabat ka basniu. Pa uding jo ka jingem mula maham bau bau adam ban bam. Yang tu so na uding jo ka jingtep ya ka babahabat ka basniu. Hanrai ha bau adam dakamon lalu jamu. Ulabam yung tuso jangan jingtip yang mabahabat ka basniw kapap kalawan sa kapertay pagkaktinu blay kong hakasiti kidang room tandang kabasan khadar kong ba kapap kalawan hiyar siya baro kibriw siya baro kapertay nakadaw uway ubriw nakadaw adam kapap jangan jing penyak briw kabaning kong do kaday lambaw kanya mo penyak yaw abel kadaw balay kadaw kalong ba kapap kalahiyar patang nau Adam. Kapap kalahiyar patang nau Adam. Pat sakikun jemu. Pat kumju. Pini ya kapertai hadu mentah. Balai kibriu kia peniap. Balai kibriu ki syate sakho magi jingdi ki basniu. Balai kibriu kia isi parajat benriu. Balai kia syok yadat. Balai kibriu ki isi aga donut. Balai siying si sam kapra. Balai ki skausi kuslai. Balai dan na plang jompi akan ikapo pikwa ban simno aga jingim. Kadaw kalang, nday bapimdan bisa, nday ka bapimdan kam, nday kadaw kaday bakapap kalawan rong, hakan ni kapertay. Pili banado ukulong, upadang lay senam, ukong usadla ikikibigik pa. Kadaw balay, kadaw kaday bakapap kaladan, hapo kadonot jang ubriw. Para kan mga nagkaranang ni, dan napikibasyate sa akum, hakikam aurea, pikwa banlat, nray pimlan loy dan napdang jumpi kipa syate sakum hakipap juga jingkelem bile kabari pikwa banlan loy nray kapap kate marawi pi dan napdang jumpi kipa syate how drugs pikwa banlan nray kalabat ya pi kadaw kalong kadai kapap dan napdang jumpi yo pila jesang malaka sandi nray hakabari pipat iki plan jaklia pimla banlan loy wala pikwa aru Kani tu epi ublay utip ya kani, ui epi para, kan ba pidang struggle, lene pidang yaksad baka tu kapap, ublay na pinang ui senay epi, nakatagadaw, ulapa, yaw Jesus Christ, ukun, ubala kamarway, siya kapartay, ubak lampap, lamp tobriya, ulapa, kumulang kenyaban, weno ya kapap, hagadin na kalwari, lasatnar, yakipap, jangaban jangfi, arhajar sna menta mensyua. Latap yau pada kasih kabalai lami pada kabur jong mensi bakut pantau dan haka ketika manjong kupa day unikan ubalabat pelanlo yafi na gitu hip-hop ibate marawi fi kapa pitang skapi kadika kubur ngatip kadan kecilnya kesal ya dono jong fi kuaban lut kadan kalenti kalang kabapinwan jong Jesus Christ kala kabamot rai hip-hop Inoiki, pasuni Jesus Christ, kadang kabur haka di fla Calvary, kadang kabur haka jingmi pat jong Jesus Christ. Biko aban lalut, bidat kam, ya ka jingkela ka bamut ka basisya. Hatu biko asi, pan emsa kata jingim ka bayak saja ka pop. Bisngau si, bikuslay, bipen kumar hiyeng asam. Bimdan ka jingstok, menmet pimiot hiya. Balay pinsyang sa akapap, balay pinsyang tuyam raw, haba kalenti,
kadai lang mau Jesu Christ. U Jesu Christ wang ngalang kalenti kajing sisa bat kajing yam hau to pikwa panyo kajing yam ko matamai dan na pleng jong pigi baperkat babidan ki kam ki jam ki babiang pidam ka kerdan pidan ka puli ka dangle ka babiang timyet yu blai nrai tu tep bau blai unwan ha ka sri ka jing bisaru labu uai puai waban a jing kan ka kom ki jing le jong coba ka bakot kanwan jaga gospel nyala bapleng ka pertai baro kawai lanang yala pendak mentaya ka gospel Bajar, ubaman, tuan, jar wakwaban lajlut, wan caka dik fila Calvary kadan kabor. Kadan kabor jung mitsi makhut, kabangan ang keran mentah, kaperki yafi. Bafi kwaban lajlut, wan pelai kipap, wan cakmat ni pendua yafi. Dan apling yafi giban ka jik sitam. Fila lecim dawai, fimla, fila kuslai, bat fila syu. Yaksat marwai. Kadang fi Jesu dah yai penkia mata. Udang lo hinin menta baca do ki bam juga dujo. Udang kabor bat pelaj fi na jingpang pada kapap. Hatu filang bela kloi mo. Bana isti su menta kasi. Kamper la filale kana wano kakam. Kalaban lang kakam ka jipriya breu. Kakam auria, kakam drugs. Kakam fi bono di breu. Kakam nuti kana. Kamper ublay ko aman pelaj lo fi menta. U Jesu Christ naka Bible wang kinuti kinangto kiniya shwa ka hima ki blay shwa ka hima ki benang kada ko lang balay bagi tre bat kalaba mot pa ni gipak inaki bachu Jesu Christ kadan ka jinkerman dan na prang jupi kibadan ki jingpang ali penduai sekamat ni penduai haka kerteng jong Jesu Christ unang pediam U Jesu Christ udan haka ketika manjung kupa uyoi menta Wat penia laki donut kata bidang yoslo bom mensi makhut ukran ukta yafi lengma kani ka kubur wat penia laki donut ple yam pat donut pacu Jesu Christ kamdan ka bamla badu ublai wang hato dan nenayap ka bamla badu blai dan ka bamla Bikuwa ban lajlut kadanya kami fi ban kelaga bamot kabahar kaktijong blay nakikam ki apostol kong tufit kelaga bamot badyo penbaptis fi haka kerteng jong Jesu Christ finyo ma bigi pop bat finyo diang ya kabor jong mensim bakut nganito fi para damday na kabor jong abang awan yan hani henray ba blay ulapin kelay ka donut nga ulapin kelay ka jigip ulama Nakwa mani tu yang ni ka kubur, kajo ka kubur ka bapelan lo janga, uju Jesu bapelan lo janga, ukwa ban pelan lo je fi na ka saikom jo ka pop. Ukwa ban pelan lo je fi menta, wan cakmat ni penduai, lada fidan ka cikta, fikwa si saban emno, ka jingem ko batemai. Ka yin ka sam jo fi ka lapra. Ki kun ki kiti la sakma. Fi ban sa ka jingpang. Lani tu e fi Kani ka ski, kani ka meat, kani ka jan meat. Kabau belai kuat, saka jingkela ka bamot basisya. Kaktin ko jong belai kang. Wai tau bodan ukres ulalang jingtau batamai. Tikwa ban lang sa jingtau barem. Tiklo bantit ki jan batamai. Ya ki kali ki batamai. Ya ki juti ki batamai. Henry Film ku selai pat banem ya ka jingem ka barem. Hato fikwa ase banem ka jingem ka barem. Pai no show blai. Nganawi fi ka kerdan. Kamla bana jing hon ya fi. Ki kam ki jam kimla bana jing hon ya fi. Kino kimla bana jing hon ya fi. Kada itang Jesu Christ. Dai tang au Jesu Christ tang ka kerten ka bakhra tam ka bedan bortam. Dai tang daga ni galenti. Kaniam kamla ban peniam fi bimot bafilat jingesang malakasan dia lada kampat dan kacinya dai bu blai lembau Jesu Christ kisulong le no ai gitu kisulong tang kikam darap jat
Lesi akan dengan pola wilayah kesat. Tim tep show benda amno dan na plan jo fiki kwa. Bakwa ban sim no ialah kacing yang jaga jong. Kata kamdai kalenti. Kalenti kalau kadai papinuan show Jesu Kristus pelanyo je fi menta kapor. Kat bapinang yo selawat pada ialah kijong kidonon. Ni danang ni akhmat pendua ya fi. Banyarap ya fi. Namar ngiru sisin ila syakum. Hakapop ngalalinga, ngalapisa, langsung kuasyo. Pandang dan ni kapercay banyan. Hakapop. Pandai limau Jesu Kristus abang alapla. Ngai ti siya pelanyoy. Huwag ka jingim matamay. Huwag ka jingim ka bakarhay. Ko kibayang, kibasyang ikidukan. Wad leran, wad ayaw mansim jama jing leran. Tudoy mansim paman. Bate ya fi banuan siya kamat. Tim leran, lada pileran. Mentah. Banplaya kertang jong Jesu Kristus. Ublay wangan sa leran niya pi. Sa leran niya pi. Ako ay gasngi. Wad ayaw baka jing leran niya pi kan ka. Ya kikmat jom fi, wanay ba upaman nung ka ay kikmat jom fi. Panuan sa kamat, kinong ibadan kijing sitam, kijing pang alin sa kamat ni pendua fi. Kapor kamat ino, PE, menmit, sibun, kibri, kiwan menmit, kitia menmit, dakim step lae, layap. Kapor kam juap ino, kacing yap kam juap ino. Piladan kacing yada ibu belai, pilalan nya kapor. Bila tikna pada filat yang ni kepertai pinyo kacingin bam cukut baik kedujak kadai kading kebelan kadan kumbak hijil kina nak kepertai ya gitu gibalik kam snil kita ajil kumju ublairu ulabu kedujak kajil ke bam cukut bau nu bapak nyo lalu nya kapok kin sabrat sedujak hendak kalenti kadan kalenti kalau melembau Jesu Kristus bantuan lu yang ini nak kapok Bantuan yang dujak, bantuan yang cing bisa jong belai. Amda ki hak jongi, henry nak hak jong Jesu Kristus. Wan syahmat ni pendua ye fi. Kino badan ka cing sitam. Kijing pang agar met jong fi. Wan syahmat ni pendua ye fi. Aka kerteng jong Jesu Kristus. Kacik ke kerteng ka badan botang. Ni penkono ai kini ka cing yalap jongi. Ladadan kejing kita agi dono jang fi wan syakmat. Niya senlok fi wan leran. Ngingi day tang kibriu. Kibriu mapi. Kipalayok pelanyoy daw Jesu Kristus. Talada wisnow tu. Pimdan kamban leran. Fidan kino kejing pang. Wan syakmat ni penduai. Ali wan syakmat kabau mensim bakoy kita fi. Wat penlenay kay kapor. Fimtep lano kapertay. Kanway na, fintip lano, kajingem jong fi kanway na. Natpenkon na, ikinigay jingalap hang ni. Makarpat ni fi kino bakwa jing duay wan syakmat. Ni penduay fi. Natpenkon na, ikinigay jingalap, jing duay. Kerat Jesu bakodor. Ni aingo yami kan troy Jesu bakodor. Bagi layo man sakhi yami troy. Yang tu kilat siya kapertay, yalap niya ka gospel. Matroy Jesu niya ingo, nakabojong mensin jong me, nakajingay ay jong me. Nilalaban niyo man sakhi ya kakerteng jong me, ko Jesu Kristus ang niya umatran. Matroy Jesu ba niya ingo yami. Maday nakabojong me, malaplilat, kin troy Jesu bakodor. Manpensmaw, lamay ni tendang ibadet troy. Ya ka jimbisya jong me troy. Ya ka hak jong me. Matroy Jesu ya ka jingye jong me, jong kakal bari troy. Troy Jesu bamen sawan ako ay kasni ban siyaw no ya kapalang na bakhod banwa bantanjo igi brio Troy kat kum hikam juki ban ay kinong Troy ni ay ngo Troy Jesu badadan kino ki brio ki basyang igi dukan ki bayad Sharong sanang ki bas suyang Troy lada ki yos ngaw ikani brio umat sinjong blay ka bodo kita iki kin kala ka bamot Troy ni daduay mamiman kaler jong magsim bakhod in Troy ba magsim bakhod in Troy ki dono jong ki Troy ki pa ni ki pop Troy kin kala ka bamot Troy kin pa shami kin Troy kin ie no iki Troy kin priang eme Jesus Christ kin don ka chinya day ka bajan bat me Troy Kerat Jesu bakodor nadaduay kin Troy Jesu ba kumba am Troy baya ka ktin bala brat kanaman pai tali Troy ingat bayu sambay Troy ubaha hakano ka kendo ka babha mata
sa tray la ka jong ka kam ka try Jesus bukodo ka burong ka jingiro niya shimi try haka kerteng jong Jesus Christ bana Nazareth try pangida duai ro kinu gibriyo kibaran ki jing sitam hakimat jong ki kan try kat baki bu ya ki kiti hakiti mat bapang bakar bangarang penduai nang ni ang long malakya kerteng jong Jesus Christ kanu ka jing pang cancer ka jing pang ulcer kanu ka jing pang matla ka jing pang kelet ka jing pang gastric kat baki bu ya ki kiti jong pi hakimat jong fi kabar jong blai kan try pat finyo lat lut ya ka jingat ngaduai nang ni try ji sumakwa try ji amtang pat pen kiai ki mat jong ki hanrai ya ki jingma perkat jong ki ya ki dono jong ki dan na plan try ki ba hangani ka por ki dan ka jing sosi ka depression ki kwa ban sim no ya ka jingiam jong ki hanai try ka ni ka jing duai try haba ki bu ya ki clear jong ki pat lut ki try kandan ka jingirap nami kandan ka jing pelat da man sim makut Troy ngai ti sini ya ka por ka badang sa Troy haki kisang tiga badan bo jami man pendurang badan buram ya kerjam jami man pen krauna ya kerjam jami haka kerjam batiang tam jong Jesus Christ nang suspa amen bat amen dadadan na pedem jong fi kiba kedan kami jing duai kibadan kam kiba sau sitam badan ki jing pangin bo ikiti jong ni fi yin penduai kublai shibur dan manu-manu na pleng jong fi ibakwa ban lat lut na kapap ibadan hagi jing khuslai gamen sim badan hagi jing syate hagi drugs hagi no jing ling besniu dan na pleng jong fi neam ki badan ki jing pang besitam kala ban lang kanu ka jing pang gastric ka jing pang kitakhli ki jing pang kino lakilang idan hang ni ban sakhi of Jesus Christ ban penduai na gamen ta jong fi ali syakmat wan sakamat ni penduai na kamtajong fi na darmanan menu ki jingpang kila di dawai ka jingpang kalapat ki fi ni kisnam ali sakamat ni penduai ang kerteng jong Jesus Christ unang suspa wai ya kani ka jing penduai Jesus Christ wai ya ka gospel kadai ka ba ai Diaplet ke hospital fisio dah kedor ke baram Rai Jesus Christ ulaba iki cimpang jong fi hakadir final Calvary ulaba iki pop jong fi kalong tang ba fin syuko ngo bat pendam ya kala kadonot